SRK fapa Aryan Khana na bel adil na courtin anole actress Ania Pandey ne WhatsApp kaltlanga anin biak na chong kam deng khong tak hai chwa ani rin lo tak main actor lar Shahrukh Khan fapa Aryan Khan so October ni khan damdoi rui thei kol kai noi thu waya NCB chuan an mana mi ho sa hawa nuam tol na longliana party an bua se lain an chong thut lomti shiat ani man ani nu yan social media platform shanga mi tam takin Aryan Khan chan chin chu an soi cham chia engtin nge he mi ho sa papa hi damdoi rui thei thu boy awanga man ani theile ti chu mi tam tak ngei to na lua tu ber ani man ani achanga chu tin jela kar thum chung atang to ani thu boy anei awanga jela atan chung hian bel chwa leilok tumin dil na voilingot athelu to a adil na zong hi awai nol sak ani zui bok ani avoilina atan mani lok khan bel chwa adile a heipo hi thunei tu ten an ngei to nuwa an nol sak le ta tho ani NCB ten Aryan Khan thu boy an chui chia nakal zela actress mel chatak mai Anania Pandey chu innam noina neya pu ani awangin korta thuzo fia atan voi engemozat an ko to bok Manilok Khan NCB lamchuan Aryan Khan le Anania Pandey te WhatsApp kalrang anim biak na thudeng khong takchu an hai chuak ti India Today chuan atar lang ani India Today chuan he WhatsApp anim biak na chongkam hi atar lang nge a anim biak na hian rui thei thila anin dorna le an tho dun lamchu mu tur om nual ani WhatsApp chat pakhata phei chuan Aryan chuan Archit Kumar ne na changin dam doi rui thei RS Singriat man a order na mu ani bok Times of India in Atarlandanin Aryan Khan an man lai hian 13 grams cocaine MD 5 grams charas 21 grams MDMA pills 22 le poisa RS 1.33 lakh an man chuak ti an soi Peter kumsum sari pangami chuan afapa zirna atan a chen in ashala asum nei chun chu ape a afapa in anu manga ina chan le ta hnekin chene in nei lowin atlan san nu le pa te hian an fa te sumidang te angin thiamna le fin nei ve se ti in an theina zong nen an chan pui thina ma se mani nu le pa manga ina chang le du lo le nu le pa en kol le na chang shelo fanu fapa swal mitam tak soitur anom to ani Guatemala Guiche Kodzala khosa Peter kumsum sari pangami chanchin hanshian meu chuan bianga mituya farlo theilo ama zong kha chuan Peter kumsum sari pangami Katerina Raimundo yan chene in le lo le bungrwa te kata tia soitur anei ve china tuna ero chuan ashing nun chu lungai mang angin arumek ani Kateriana chu akumte alo upa in chaklo lem ma sela afapa chuan United States ta accounting lamzir adu thu asoya bank lama asum nei chun chu la chuakin a in le lo nei chun le bungrwa te po ashal sakti ansoi tianga afapatan thile thau pola ngei tuana asen mek lai hian afapa chuan anu chu chene in po nei loin atlan san ta dei mai ani afapa chuan United States ta azirna azo vela Guatemala a alo kirle nge yang ti in angak renga aswang to na le adu thu samte chu mumangrama achang zauta ani achene in le lo ba ka abungro nei chunte chu afapatan ashal ta veka tuna chuan kutbengin mi bathara akhosata ani afapa chu United States athen nuwa achanchin sha zui tur a om tak lo awangin beivai takin akhovel nun amangti ansoi ani Katerina chanchin lungchha thak tak chu tual chung kaushan pakhat chuan alo sia mi in pe te hena changa sumtling khom chuan Peter Katerina tan chene in alei sakti ansoi Katerina chunga afapa khosakdan le thil ti dan chu mi ten an lo shiatin an thin arim hle a
internet lama po afapadem na le sir na oka at swa na sa mai ani nu mangai na chu engma hian alu alan zawlo ani ber mai